Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pangningo si Kuala, gi ako na mapamanaw sa lamakay na makaukit sa iroy nagagaw na pananadam. Sa abatan akong mambagyan so manan yan sa alungan na sa dunia na sampay sa alungan na Mori. Sa agi akong mambupakabagay kano sa mga buni-bunian, mga maranawsong. So tayo pagarini ko agama Islam ada sa lako ko manguda gupen selag dato gupen selindo. Sagi kon mambugang sa mga buni-bunian na ada sa lakaw ko balakan ako tapar ang anakan ko daradat. Sa kate na pamakinaga nga prinsesa Habibi sa wasalam. Dino peranorano hunako sa diri butanto mati di butanto malanggi kapakibibinan tayo ngangay nuladekui Rinaw ipuling nalilang ko ako belakan ko tapar di dengkali lipatan kata yang raken aku miyaka piraragun amay ko kilalan ay prinsesa Habibi kagiyay ko na sa ubay dumang atong anay amalara kuni gugu do warugi sunggawi ekadi denang kalilipatan si prinsesa Habibi pikirang kau na ranong ko sa ladekay kapi ako tagdini bulawan nagupiray kadiku sekasebi ng kaso gering akin amalara kuni gugu prinsesa Habibi inapa mama kina
salah dekat kata nu di tanong di kakak kebuta makan dulu napi katanya kenaruang beunula dekat ini do persis bibi katanya surinanun ai puli lalilang ku kurung beunula dekat sang bekat tuturu ge pagenau nau kenapa genau ya kong kang perisi sabibi kuruang pemanai wasarami pinedun eri nari nau rekanu do bekenden ribuna asumana yari nari nau ai dosa na ulakin apurisi sabibi katanya suranongku kasurano nanasi seden nasugegau nakati inapakah gegebunangku salam rekasang beden